Senator Isaac Artui, A. Senator Ricky Carl, Senator Tagerty Daniel, Amen. Senator Sonser A. Edgar, Aye. Senator Wilfred H. Edmond, Amen. Senator Stevie A. Edwin, Amen. Senator Brian Pietzite, Amen. Amen. Senator Jack S. Harris, Hey. Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Nay. Senator Alfred Latora, Amen. Senator Sendelina Leka, Senator Miguel Mike Loyola, Amen. Senator Casinda Sri Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Padawan Mangalak. Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Nett, Yet ngay mai. Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Mitaroy Simna, Amen. Senator Jason A. Walter, Amen, Chief Clerk. Mr. Speaker, A. Quorum, Mr. Speaker. Chancellor McTrail quorum. Monitor ban katla motai dan kakata chancellor nan record me Madam Chair in Education Senator Leka excuse weki kabinsalet yu me yang nan wen chuk. O chancellor me Senator Carl pan padreng trail aba mam seksang ma katrob yu me chocho bayan chut. Trailan kakan katla motai ay ma walian trail ti o uya sebelum ada sakaratan Pwuhng lab o kebun ban kuburan any lab kebun ban modern wow lab ban kuburan isoko waun ki sabul mar lekan ko nanalang ko nan kaniye ko wow toro rong labalab kay de koros nan balian triak momocho government melel local national o state waun ki Kabina and Pohnpei, the Honorable Oliver, Mauniki, Karyaun Kabina, the Honorable Yawanis, Mauniki, Shongkopung Labalab Joseph, Yangamu Shongkopungan, Wasakset, Mauniki Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, Honorable Senator Kan Koros, Pilmen Mauniki, Lang Kasambalakan, Lang Saumoro, Oloiso, Serizo, Somasakan, o Labalab Kan Koros Nan Chamberwood. Ben Pohnpei koros, Enginkehlap wet, Tagapay kan, o nanway kan mastigal Pohnpei, nanway laut kan ang sampa. Rakat o pateng ulia pamail kan nan uya kupur, toror, kariyay sa kwanawat. Thailand kakan kadla mo Thailand pan po na sa floor leader Abram. Kalangan kamumayang Mr. Speaker, kung kupura po itungal sa karatan, kaptung wawawan kak puli sabul mamui amu chungal me peitai tir nilang wasaksit waun kan kamu speaker waun ku melel vice speaker waun ki kampakopaya honorable senator kan koros e chungal wawan bil toka irailakan me pachang chailan wasan uyalamalam mesang ranwat ran waun kapeng payang mau men pun pe koros melel irailkan me pachang chailan men kapesiakan. Mr. Speaker, ni wow, iman pacawan uyata kamagit o pagkak chailan suspend order of business o kiti pan nampay sa kuno mayay miscellaneous. Ariaman. Chancellor kamagit ko, Chancellor o kaikat kajer pan miscellaneous tani nampay sa kuno o iban po na sa floor leader. Jaga kumal ma, Speaker. Trial Kamal, Lebanon Show.
Speaker. Kaysa bali jingol sekarang wow. Speaker program moneban patola kak sansan lang sa hotel Senator Carl yang Pwuhng session ranwood. Record and reflect when Senator Carl kat tayang Pwuhng uya kupun ranwood. Kami Lord. Kalangan mang Speaker nuaw pweki project sandir na naison komar mal proyek pun kak pacuareng ni kamagit pweki sama child siapa curur jen kak rei ran isake meban ititi nialam and week pempan wat April risak riau paran kauno riak risak silu pekeriaman Pagtaro kariamen pagi esensial me kubure upan magtay sa pulman ki ay me pan uyawi sa pulman tay special word pan rei ran isake o pan ititi next week nialam trial katlamo trial kamu floor leader. Speaker nuaw iman pleo sekarang mut kesempal wajo pegik challenge suspend order of business o sa patalapan number 1 o issue ye kaptulungan kemudian kusinet o pegik coro. Esensial mo kamagit memiyak trial katkatier ton number 1 o issue ye anson katkilon to patrawan long kemudian kusinet kan o resolution kan. Mamawar sang Senator kan Koros aktai bil kadla motai lo pambil bonus floor leader. Nuaw Mr. Speaker iman pleo sekarang mut kesempal wajo pegik challenge suspend order of business o ketiang ban order of the day may standing committee report. Agreement. Pagpagtaro kariamen dahil ketiang nembe ASEC ban order of the day ye nembe ASEC standing committee report o ketiar ton nembe ASEC ko iban bonus chief clerk. Standing Committee report number Babgi Wali Saktuala and Risak Silu Mepet Governor Communication number Mepki by Sakwanola and Risak Silu sang Salmigum Team Sap. Esensial mo report long sang committee shop karatay ban bonus committee shop Melel chairman in shop Senator Pahrek. Kailangan Mr. Speaker o may siyang mga korupsiyan ay tumalwaw kapangban kuburan sa Maral Court labalap organ ko mga Speaker, Vice Speaker, Floor Leader o iyang ay ano ba members chorus dan pasahan mo yung kuburwot ural gan may yang kitrail may siyang ranwot. Mr. Speaker, man we ada kamagit dahil gajan po kata kami report na bepap giwali saktuwa o lepenyal roi saksilu masani o sabol man gita. Agreement. Esensial kamagit yung mayor dahil katiyan ang masan ben report na bepap giwali saktuwa o lepenyal roi saksilu o sabol man kita. Koros maudung kamagito masani yay Pwuhng macam iso kamagit paitar o tay katkatian nan macam ben report o iban pleo bonus chairman and shop Senator Pahrek. Kalangan kami Mr. Speaker igan barawan tapiyata iman barawan bagi yang ay ton kamdian shop andak tausi wasakan iban barawan lus pewot tauli aniralap Mr. Speaker robot what essential ban kubramail robot kitong an malwat sa walman kapana communication nam that lima buki pasak wono lebenyal may saksilu lebit ititan mana kapman kay Mr. Luciano Abram and gag tose ukon ababali kamban sap and rival lebanon show sang met palel nan imun tiyan asyong tutawag. Mr. Speaker, tutawagan committee kong mga minutes wala kanina yung kasambal and kaksansalban ko paramahil committee paroon po kata ilagin sa model person ko sinat ralaw tuwalo or tuwaw puyan kak kalwa orang-orang wat lebih 6 minit sang nikara bawo main tapi luya Iran
kaitak chodro essential me uyai ilagan passion kusunat committee you committee kay kak kita kaula ong Israel witness kan ban kadete mepit irasud libil boygranwat pit ramasemen holamen sa ulmu committee Parwanta irawat o bichansan nan robot. Yaralap Mr. Speaker railgan me umon committee utrum di tamanet o ni mula committee recommend umodwat and kak sabulman kita corner communication number lemaisak lemabuguwat paisak wono lebanyal paisak silu o manakab minute and uyala Director Lebanon and Campaign Shop. Aymat Nyoralap. Rangan Chairman Shop, Mayor Kapadabatsang Committee, Vice Chairman, Committee Shop. Mashodra Iban Police Chairman, Senator Khan. Motion to close debate. Paktar Okariaman, Mashodra Kawai Toror, Ligantama Sansalo, Iban Police, Kamakit Mamiak, Thailand, Richington Masan. Robot, Koros Pwuhng, Kamagito, Masani Pwuhng, Masani So, Kamagit Paita, Roktai Rutingatir, Masanaban Robot. Koros Pwuhng, Thailand Sabulman Kita, Robot, Pwuhng, Tua, Lebania Riesak Silu, Masani Pwuhng, Masani So, Kamagit Paita, Roranwat, Thai Sabulman Kita, Robot, Pwuhng, Tua, Lebania Riesak Silu, Sang Committee and Shop. Standing Committee report number Pahrek to Isak line Isak Silu Mepet Legislature pin number Yabki Isagel line Isagel Sang Salmi Committee Judiciary and Governmental Operations. Chancel report Sang Committee JNCO Karata Iban Ponasa Committee JNCO Melal Chairman and JNCO Senator Edwin. Igalangan Mr. Speaker ay tungalwa on kami. Price floor member kan o Israel kan mayang patrang time isang ranap ng chamber wat kamasli. Wow men baton William di sa ulmi kamtin chen ko. Rawan long kamagatiyo momotin legislature wat ang pataropo standing committee report kapit waisak lebenyal waisak silu o sa punman kit. Paktar Okariaman Thailand Katian and Masanaban standing committee report Pahrek to Waisak Lebania Riesak Silu o Sabulman Kita. Koros Pwuhng Kamagito, Masani Pwuhng, Masani So, Kamagit Paitar o Kadkadaur and Masanaban report or Iban Pleo Pona sa Chairman and JNCO. Mr. Speaker, Pleo ka prayang ay tungalwa. Kansansal mo me Standing Committee report what? Song-songan report kilong kamutan kusunat LP number ruyap kayo kayo labanyal kayo kayo may aletiyar wat kayo o kapurpurtong nan committee po kay miya ira kayo member kan concern kayo in terms of we have been kusunat what banda talk o masuk kami palong-long ta kay kami. Are Mr. Speaker, irawat na karakiyang piluat kapurpurtong nan kami tibusengka pilew trek meler ren option AG o palian molang kopung rengak yang kawai ma kamutawat pa miya wasam koneng ugutak rengak Pahrek yang tamat sansaler nan sabun matail kosunat reniya so mese betuan ewang pali kan meban melel kukoki o pali enforcement in kosunat wat main kawait me mengai shoulder me wat me Israel kawait ke me tan kagata mi wasa me ban pelong tan we have an enforcement re main Pwuhng report what mi ka katawan me committee anja what songan report kilong butailan ka ko wat keryaw ila ko sonet what wen ka kapali ay men kapatayang te mi pagpagyaw sang municipal in
to in sokas me peki melel committee the legislature wat angkak melel patoban upuro melel leadership in in sokas so songan kawa kamu tang kosanet wat ro yang mona kan to re ngai me patrola o isongan kawa wo melel me mie kawit kay meni in terms of time mie nan kosanet ilakin tame pilwat ko pur kitong committee main eu ram sansal sang melel pa pron monshop ong melel ma sakau mie ma kawala sakau ong kalok kan mata angka kan ni re melel me issue yo met api bil patawan ka melel me bil irawat bil ka pol tan kosanet me mie yaran suwat ma kadi tan this specific law mie Moimin patawan vandalism apa pangka kena pali vandalize tipso kan me pangka kena pali ta mie ong tam essential motor rawat ma pali melel tipso kasampal kan magan uya sabul material kanangan tipso tato kasampalong men Pohnpei melel sakau main tam ko sanat wat ime songsongan na pali o iba amplio ka proyang main tam ko sanat wat songsongan na pali o momone propose o del tona legislature wat kapatayang Pwuhng yang Pahrek re nan Pahrek kasampal kan memia o ong tama katrail tan katan ki tipso kasampal me culturally symbolic ong katrail main pu ajo ya me what you me fall within that category re nan executive memia yang semua wat kayo pu patro isang o item silu me utan uya tipso kasampal ong men Pohnpei yo essential mo ni uya ben kotok ben tipso bukat sudah uya tok mengayo orang ramasmen o yang semua ramasmen bang kotok tipso bukat o nia bang metawater dan uya ada tok suat o kisang ni arai sudah lo mai irabukat uya iram utainan toto ong Israel kan magan melel apali tipso bukat re imet me imen ulian ki committee o robot ki long Ang Senator Twin Mia Kawit Ilchang Vice Chairman the committee in Chayan ko Masyalar naman yang Kawit ay ban po na sa kamugot mamia dahil returning to masyalar pen report paap ketua isak laban yari isak silu harus mautung kamugoto masyaniyay Pwuhng masaniso kamugot po ita rok tayo returning to masyalar pen report harus mautung tayo sa bulman kita report paap ketua isak laban yari isak silu bagi esensial magtail ban katlanan Karyao o kaimsaklan watawat aktaban usyus ni lukuar the roll call. Robot speaker. Oh, makatun kubra. Karos mautung talan sa bulman kita report paap ketua isak labanya isak silu masaniyay Pwuhng masaniso kamagit po ita rok tayo sa bulman kita report paap ketua isak labanya isak silu. Ranwat siyang committee ang chayan ko. Major report. Salam, Mr. Speaker. Masyalar, ay pan po na sa floor leader. Speaker Regional Secretary Wow Sapal kung kupure nuwaw men patong yata kamagito paguk chailan suspend order of business ketti pachoti apali nampe seksilu mayay bill calendar pagkaryaman. Saan sa mga kamagutok tayo katiyan ng isak silu, yay pan pil calendar, o tayo katiyan pan ng isak silu, o pan po na sa chief clerk,
Legislature Bill number Yapgi Sakeo Line Ri Sakeo Legislature Draft 2 of Bill for an Act repealing 61 PC6 as 158 of the Pohnpei Code relative to theft of Sakao plant and inserting a new Part G under Chapter 6 of Title 61 of the Pohnpei Code relating to theft of culturally symbolic products of Pohnpei State and for other purposes. Ong ni karyaw kim saklang watawat. Plan po na sa Chairman and Chayan ko, Senator Edwin. Kailangan, Mr. Speaker, tungulan ko, wow, ang batuan, ulian di sa pumikampin chain ko, tuwan mo yata ka mamutin legislature, watan ka kataropo, tula ka manala, kamuntaan ko sinet, riyap kay sa kayo, lamjal riyay sa kayo, LT2. Chan salamau kamugutok trailan katian an mahasanaban kamamatan ko sinet riyap kay sa kayo, lamjal riyay sa kayo, LT2. Ong karyaw o kem saklang watawat. Karos mautung kamagutok, masaniyay, Pwuhng masaniso, kamagut po ita, Dr. Kadkadaur nan masanaban kamamatan ko sinet, o iban po na sa Senator Edwin. Kailangan, Mr. Speaker, Chansal Mauta niya sa makamamatan ko sa network nan melal mangan ko sa network miya sinukita kalakay miya kung bagis kaya na nila kung utaan intentin tak dahil sa mga napali pero mo essential nan mga highly priced strikeout o dahil patuan ng culturally symbolic ani yang patrang po ani yang utang kasaleta yawan kasampalin tipso bukam pit supplementary tria onan ye bil songan bil kawawayer nan kamutang ko sa network item payo patropan kamutawat ye rapsakaw puik o kep Pwuhng patrang o nan Committee ro niat songan men kawai tama utan uya tipso me culturally symbolic mo in essential mo me pu suto utan uya isen supplementary tipso kan me utan trail pinta tong kesang kailan ayo del torang renan Kazonti me kamumanta me miya ansuat main ong palin pan prap sakau main tame utan pilihan kepada patrang pan kosenat wat koen utan main agis kakaya lila kalau kapan melal prap sakau wagi I pan item siluat me utan main uya ben perap inanan rak trail rawat o toto aramas me uta me tanggila tama mi re tama songsongan patawan me aramas men me pan tipkita pan paluat woge mandatory imprisonment me bang uyawi o niyan so water Pakungkan mebang pui asraban not more than $1,000, which depend on song kopungmen ma banlel talakit essential mo me uyayar felony crime tama en bil essential mo me yo ong mo iniyo issue me pilparata ong niya patrola bang kubur pit ma irawat bang uya felani are emo awat dependon song kopung man tami men patrowan me pam prap sakau prap sakau maka berapa sakau rawat o tipkita kabil berapa lagap kabil ban tipkita mo on a separate charge. Are
Essential mo maramasmen bam prabala sakau lel mawab. Each of those individual plans will be considered a different charge pan kusunet wood. Reong tamamia potentially kalau kapa laut lah maramasmen pan kakan rapasang sewot bangkak toto sampak toto sang eu na eu perak. Eri ini men patuan kasaleta songan kawawam taong komung tawat o essential mo me letier yo watawat kayo o treban magadaiban sudah masin ba treban katlang o songan apaliran ni watawat kayo kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Edwin Miyata Masanaban kamutan ko kamu Senator Carl Muniban Patro, kumpul buin kak padang sabul mamui sekaratan kapung kebun yo wow me patro yang ninlang imbil kak padang ran mawon Easter kan memiayer muni patro dio imbil men kapung yang floor leader buat KPSM yang uya kupur uya lama-lama men sangat ran watch cungal wala pang kupurong main speaker, one ko five speaker, one ko floor leader, Honorable Senator kan chorus, opil one ko rai kan me pati ang kitail nan gallery. Iman, uyay tungal kaping ang committee tayan ko, pwede kita talk name, rapato yung lalo kaway data, kau na bataan watawat karyaw, wan ko sanat kasampalwat, ele kahit din pak jojo momot kasampal wat kin apali saun ko sanat metar ceten yeyas melel cete sarau cete kasampal and pay wat metuwa te tabe patapan kuramai lang sukset and sansal pu yang patolala puegi mai wat pu bilwialar eu cete kasampal irai so matkan bilkin pa uya ke irai pa sa den yeyas nin tuan arai ken patok apali yo netkila ari kalanganen kawed mamiasang chairman in chayan ko kami tu pueki eleo ko sanat kakapali sangan tiajo muran ranwat atame patuban ko purada ranwat utana katorela tiaje kasampal pukat pokoson na chorori wana pali niyanso me pesas te aramasakan me kin kagato kota lain o sairata tipso kasambalwat makaita na right chungal koson na wada na pali ikasambal ka kawit me sang chairman nintuan na patuban kuburan nan putak kubur me sansal ong olan sakaw sansal me nan kawai itu miya pak me sakaw sudakan usik sang miya magan kak uya tatagan merkau o kawai la sakaw sudah wasang dari irawo ikasambal ke bagi ikamelele me uya kapun iran kapun dong irai chorus men Pohnpei Metungalen ki tasabon man ki tupso kasambal wat isan ki kosan network katorelar tupso kasambal pukat ag table yang aki ong niaso me aramasemen ta aramasagay bangin kawala sa kawap sa duwasang kalau ke te polben pilpato diangan nan kosan network pergi kosan network dia katorelar te kasambal pukat awi pen kalau ke koros en pilapol din sangan mom mesansal i pilmen kapatayang ay tungal kapingong chairman in chayan ko pergi patoyang nantataw kasampal wat
ni aso me essential murin watawat KU me anana ben sakaratan mie ai me padoan uya kawait me mie ai bil kasambal ki boleh kita tahu essential yang leadership in sokes melel irai sopi jikanen sokes kupur mesansalongan pil kawit kedail o kupur wo engkak yang wiala kisen kosen network pateng met ipil kapeng ke kawit me kosen network niya pan ola awia tip jojo ele nan kosen net te kawit me nan kosen net answord essential me kawit pen tip jojo o tip marara agen pato ni pakeng ma olan ko senet yu kalau ko beban pato panangan sumbung wono te panangan dalau buki agen uya tip marara amaken ponang ya agen uya tip jojo arian sansal me ko senet word tiara mas mena bang ko tela kosantin kalau kolongkan nintuan tama sansal apan uya tip jojo ari kapengkiyang German inten ko apu lagi rame pitata olan sakau sang ni tatok suwat di naramasemen ai men nuawo kara-kara sakar kita pan kuburan chairman melel committee o momot kasambal wat miya kau na badan floor amendment me Israel contoh dangkan kau na wen ka kitan long kawit wot ni aso me aramasemen kin kawala sa ka opso de padawan sang akala ko ben bil miye nanta me san salpan kupura tail te pan kupura mai lan sukset irawa sode sansal apo ke ya kawit te ya kupuriu me utan tete yang kamiti o ansukset tete yang kecil puinin kawat ako senet kasampal word ako may kupur pagkawait word dan kak we have floor amendment o makak ay menuwa o karak-karak pagi kapantalan watawat karyaw and kak ko sa ulang next session day te ran magtayban sa palban ng murun ran word kailangan may speaker ibigay karyaman Takita requirement dalam kapantela kamumutan pusanet Riyapiyasak ulabaniya riyasak silu LT1 o next session day. Karos mautong kamaguto masani ay Pwuhng masani so motion paitar o kamumutan pusanet what kapantala o next session day. Pagkatun ko puro, essential makaway ito siyang chairman and chayan ko. O dahil wawan ka kasampal ki kaway essential o kaway ito siyang chairman and chayan ko o senator ko magkatkilong nituan motion. O Speaker. Kami. Kailangan Mr. Speaker, mo isipin ban Pwuhng kabantalaw kami men patawan me niazo me committee tawlaw apali kosonet wati basically sa kanagala executive o songan o kaiti i songsongan kasowa kupuran monsap mapil monsap men pilmen kawai mo tami patawan irawat pit perap sakaw. Ime i betawan although irawa parata pit kawalan tipso mo iwasami iagis mo niya dahil bang kapatrayang nan kosanat wat niya karyang tame songsongan na bali perap sakaw.
Ri kaiti ibatawan mag try siya ka apali yang main ong apal ben questionat what kuan utan mo kawawa ben questionat what and sansan mo and tete mo me pit berap sako ani ang semua rai bilbang kapatra yang song teikan me pa yang pitan iu ya ben kawawa oke imi patrawan ke me kawalan tipsyo pekerjaan en bil main bil sudah anak-anak ben questionat what questionat bila palier berap sako apo dia try utang ka sampal ki tipsyo silu what o men utan highlight me uya tipsyo ka sampal yo ong yasin men Pohnpei agarail pakatasan nan tipsyo kan koros me uya sabul matrail tipsyo memor poki kaiti kata uya tipsyo in memor bil uya tipsyo kai magray kin tong yang nan sabul matrail triak o ima gray pongi ta ri imi patrawan me in terms of kawala tipsyo mo kaiti plan uang mau motion o ya utaro ala tami ka sampal ki ong ye gis TV changer utang kawawan utang tama question network abal kita re kalangan Mr. Speaker kalangan Senator Edwin Komkupura chansal me executive mayor ito me pa uya bang kapantala okay bambele address next session day when kak entertain floor amendment me miye Komkupura me pitata irawo essential me motion mayor o kapurpurlangar committee child exposure irawo pitata command tamang sinasugis Komkupura ma Senator Perez pitay saksanger irawo essential asang mabitata sakaw motion mayor child kapantela kamaguto o yulaban wayawi child komaldi minute Away.
pura sapung yu megan kan o report wood ye report yang committee sab recommend Mr. Luciano Abram ri irawa ba na trespan miscellaneous ni motion karata jai chapalo iban ponase floor leader and kamagat vice floor o yang ay members chorus ni Pohnpei may yang chay nan malwatch Mr. Speaker imin malwatch ang kasamo pachaton manakabun wayman masansal may Mr. Louis na kapung kanat kikan kinan o sansal may manakap manage piliyang joweta kan na wiyaw chay kaya ngayon labanan. Kalangan Senator Artui pwegi doon asya memia ong Senator Tenti Louis, Mr. Louis. Kalangan in kupromi Mr. Louis pwegi yung yang patreng wiya kupurin legislature karanmot. Miatre Senator Artui. Speaker. Ivan yield tong Senator Joseph Edgar, Senator Edgar. Senator Edgar, Senator Artui yield floor on Senator Edgar. Kamu Senator Edgar. Tangan. Min patawan sekaragi maluat yang kakan runasya partong amendment ulinuman Emilio Sos. Kalangan Senator Edgar, pwede po na sa mamaya o Mr. Emilio Sos. Kalangan ko po Mr. Emilio Sos, pwede yung patreng uya ko po ranmot. Masalar, point of privilege, ay baan po na sa floor leader. Kalangan Speaker, kasabali jungol sekarang wow. Speaker nuwaw imen pacuan yata kamu gitu bagi mood kesembalu jen kak suspend order of business o ketiang ban miscellaneous. Pagtalo karya talang katiang nambay sa kuno yay miscellaneous tay retoro koros mautong kamagito masani yay uwang masani show kamagit paitar ok tay katkatir pani retoro. Men po na sa chairman in Shab, Senator Pahrek. Kalangan ko Mr. Speaker. Itual sakar misik ma itual padraban pupsili. Ni orala bo motomot. Imen badawan bagi umot kasambalwat wawnwat engak sabulman kita recommendation masansal nan kami di report na mapab ko wali saktuaw lebnian roy saksilu mayay ong Mr. Luciano Abram and we are director in Kambansa. Kareman. Chay salamaw kamagito Thailand katlang nan recommendation and report ng mapab ko wali tuwaw lebnian roy saksilu sang committee and shop mayay recommend Mr. Luciano Abraham, Mawuya Ititon Kabina, Pwuhng Director and Department of Land. Koros mautung kamagito, masani ay, uwang masani show, kamagit paitar. Masanong close. Masular, masani pe, ay paan po na siya kamagit, Thailand Rutungiti, kamagit, mamiya. Koros mautung kamagito, masani ay, uwang masani show, kamagit paitar og tayo rutungitier masan ben irawo o iban patrawan chief clerk o staff kanran pasang palet and shoes og tayo ban komal miniteo pag tayo ka kuya amen and sabulman ki ansyo mawo ni shoes tayo komal miniteo.
Valer on kak sansaleng wipokon sabul madrid tatok on report the nomination of Mr. Luciano Abram, Pwuhng Director and Department of Land, Husus Show Tayo o Asia Kwalu A. Ranwood Recomendalar Mr. Luciano Abram, Pwuhng Director and Department of Land. Kaya level Kumas. Mawar Trail Katlamo Trail Kamui Florliter. Yadre Iratoror. Speaker. Miyadre Iratoror Kamui Chairman in Shab. Kalangan Mr. Speaker. Kayu ay tungal kapang. Ay tungal kapang po yung isang madahil uya kaburan moranister na siya naman. Met kasalayang yung sa madahil hansyuang sa madahil penene yung kaunokod na malawlaw lang kung karayang atahil kinpangita. Pagi hansyu nakadoror lang dahil patyang sa madahil penene o yang kautak sanjal ranwat sa madahil biyagubur sa nama itungal kapil and rotoror. Kariyaw, Mr. Speaker, may nabaduwa ay tungal kapil nga imen baduan peki ma sabun mi office siya tuga kurang cek siapa assignment in staff kanong committee kan irala pali pues anak-anak kami ibaduan bagaimana kamu look into possibility in Kadkadaur staff mana boleh committee staff. Kalau kami sanjal yang mamon workload mian sewot staff masain sudah kapali. Riman bilbaron pagmangi ong committee staff. Ira total masih baron executive club. Oi baron kasih kema aban yang sanjal dan kelantaran ranut. Absurdo bagi main workload makarat. Kaino ituan rotoror may man pagi sabung mi office kariyaw mi rayo masansal nan sa madahil yaguburun ranwat mapit PTA makarawaru ito show irama porata iparawan kasambal gi Mr. Speaker kadahil ngak mangi taparawan tayo magdahil kat lang men barawan pagkita magam sudah kasain na special committee and gag pagdawan rapatong kadahil ya status and sa madahil renegotiation the extension and comeback where irawat ibin naman ang gama armas paniti tagray monusu saya pagdawan sudah pagdawan at least committee wan gag track o masyura megot kak parodong kadahil umot legislature and bilsansal mia committee kadahil kapaliata katarala o tamara paruan to and bilsansal yang uipakon. Kalangan Mr. Speaker, iya itu ang retoro. Kalangan Senator Perez kayu mo ay man congratulate committee in shop pagi tatok magmail kat kilong apaltar. O kariyaw anira hamgupura iban eukiyang Vice Speaker nituanat wewapaner me ong Division of Legal Counsel Vice Speaker me pukoki o iban eukiyang senkakan ropata tapaliata staff tawiyapan totok me bangka kapaliala totongkan me pitata committee shop melel committee kan koros ame pitata ire mesansal siang kami esansal me sudah uya motion you o an kakata sansal yang ketua o ira kasambal you mo kun kan o ikamel me committee in chorus me chairman and finance uya chairman ni committee in chorus kak rob ira me kasambal o bagi
Essential me ime panguya basis in sabul macail PTA area and kakati essential me ira concern kasambal yu mo niyaso magtraban katla nan executive ak may bil share rong melal kit kan temana na ban korong ong Israel labalaban national government ak may bil kakatiyang lalang kalangan miadre batoror kamu Senator Loyola kalangan kamu speaker only ban patroa kayo itungol sakarata kay boni wawlap and patrang sakulma mo yung tungol matiyangar supultong nan wasam yala madam itungol wawn kun kamu vice speaker floor kubil wawn ki honorable senators kan koros o Israel kan mayang patrang China kaleri o bilnian so water Israel men Pohnpei kan me peyan men kapya Speaker men kamre kita lamas nan kamutan ko senat mak kapantala riyob ko yesa kayo debenial riyo kayo yemin en kakiti kawait pura trail o iko barbar me mun bangka keten miya kawait me tegak sawas ko penan sewot nan mangon kamutan me miya inin sansa le patrowan berat the theft. Anian so me kapantala potene mia flora men gubaman patrolong me ban wa kawela the damage and tupso. Ai mai perke jamone bangak sidet nan bang ko nan bangon ko senete ini sansa lo tai sokak kilong me kot me ban tiese mon nan bang ari imenale te kawait ya utan inangin kapantala wo the chairman and chairman ko bilkak yang sawas the suitable bilkak yang sawas po parallel the open connection and nan mga o tama flora men no songan wa and got the tsmo yima te tungol iran mata ma koneng Thailand pilatres ma ansewot po ma flora men ban patrolong yamuna ban patrolong po nan mga patrolwan prapsaka amak Taiwan tabang pa awutan Taiwan purala o bil apalinan bang itu ngal mata unin tu sabana tay ruling tatok na mo veteran kalang speaker kalangan speaker kamu pa speaker kalangan na main ay tungal wa sa bal main raw abang premature magdal masanian sawut tama ka sambal flora men patulong maban sudah Pahrek yang nan mangon kusun na to po ki rusin pasan kusun na to ban ka kota tama menan mangyo ban wai inang yo itu palang ta maban sudah Pahrek yang komatan kusun na to kakobrulang kamtian truk agak bang wala ka manala kusun na to uya kamnya agak sudah katian sawot po bang katikatingan lau komatan waktak lau politik pudalang kakatete amun dia kono kadlasang rod oleh laka pagdal tiya Taiwan sa palong next Sunday agdal na kuya yang uya bayo idran sawot kapantalar na mo mamya kalangan speaker kalangan vice speaker oni iram pitata magmagatin cham go speaker mansang rew ka kuya mo matang yerman kamti kumgak manaman makam sabaleman ge wente binom bypass kapna boy utan sa may robuka kung gagasilgawi kapna enewang acting president o chairman in negotiation committee yawa sa status ni robukat mimia o kaway to legislature pwede dahil miminan process in PTA amo mo ban matang makamud ewang kapna ni telefon tenang silgaw ayaraman committee o will establish po en pakialara bagay tama miyan sa wot po kisong ko slow matla kamdi uya tato ka president luslong beluya pene wa ka chanti are agse bangtay roka amoin kamuyawang kabna en ka kuya sabol mo pakaw trak tama miya agdalan kak katlasang ni mo katlalan sa wot yermane pitak taben may kalangan man speaker kalangan vice speaker kung kawait mamiya kawait riyaw mamiya kalangan Senator Loyola essential me kupromian irakasambaliu bain tame Pwuhng essential tar Thailand kagan masani lakap te bali ancho me flora men menban
may bang ya speaker itu ngal kapungang Vice Speaker ko kawait masansan der kalangan Kailangan ko promo Senator Loyola. Taiban trek mau floor amendment aban Pahrek yang kamutan ko sunat mami. Muna taiban kamanala. Masular siyang kamu ay ban po na siya Senator Edmond. Kailangan speaker mawa min yang patang wa kan makom chiang kier mawa sapul wawat nan malwat ngongin kom speaker vice floor o riyay honorable members kan koros speaker ay ira choror wat mepit somot o sosit kan makin patowan to aray wasa po wasit ni market kan Israeli ni din chow ki mokit makin yawi yang rai buya pen painta arai chungal wasa po wasit Pwuhng niyan syukan merapan patowan to rai ma chungal wasa po wasit na market kan ni market kan rakan use main pound eu song style main pound me pangaras main pound wat buk pesang rapan kak pound ni merapain sang Israel ni rai customer kan ma kompan use me to yo at ni buk pesang kak pound riau toto kisang ma utara ki use utnat ki yang aramas tiga hari ini patungan kita rawat pa kemudian saya kata kamtinan cek uya pen tatawat pa utana ini kata yang rail cuci tu sumat kan wato arai puasa puasa kotang ni ben paung tu au kola kerbang pai na kompai ni membararau me wei ngai ni betul paung ni betul kompai hari nangane petakan ya uyam kalau Siya mau kumagilo sa Senator Edmond mabitata scale me business kan kinta ang scale riau ong painta tupsyo eu scale ong natkila eu scale sansal me scale bugat sota Pahrek niya sumerakan way tupsyo kan kamela me appropriate committee me kayong konente kay R&T pareta committee in R&T me ban assign ang raw koros mautung kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit po ita miya masani ben kamagito kamu chairman in R&T Senator Walter Kalangan Speaker Ramon ay banyang pacho ay chungal sa karatahan wow kapachapach po yang so wow kung kamu Mr. Speaker Vice Floor o yung honorable members kan yang so water speaker i pachang kamu yo leadership kasamo yang ay honorable Tentilu yang pachang chairang Speaker kapag yang ramasang sang Senator Edmond po iramelel yo mo ay kamela nang sa kumacay kusunutin R&D pachowan weights and measures miyayar chunta token regulate apa we apsang niya we ki ekokombaltisang kalangan ko yang Senator Edmond po kamagit o kami di pa nangkop ko o katogo kalangan ko mo speaker o kalangan chairman in R&D Senator Walter masular ay ban rule magtayo tung tier masan po o assignment mo assign ang committee in R&D miyadre Iratoron, Speaker. Kamu Senator Simina. Mo na iban patroan ay tungal iretoror, ay tungal iretoror ranut bang wiyak kapeng. Bawa ay sakratan wow kapadapat dan padang sabul mumi ma kum triang kier mencengan ranut kapretong nan malwat. Pwuhng komui vice floor leader or honorable members perujian. Kom kupure chairman in delegation, ba ulianti delegation in so guys. We are kapung ong momot wat pergi kamana-mana ulun syokes Pohnpei na we are apali pukon traktor land ibadowan ma pukon lapiyong mereka yang kubur mawon momot wat amai level yang kubur amai namini siang syokes kalangan Kalangan Senator Siminay kamelalame sakaratan kapingo uliantir delegation in Sokres. Pwuhng Senator Artui. Kalangan
Kailangan promoil. Miadre Iratoror, Kamu Senator Carl. Kailangan may speaker, kaysa pali sa karan wow, iban, wow karagarak, yield floor ang Senator Net. Senator Carl, you floor on Senator Net. Kailangan kami, Chairman and Delegation and Win Matalanim, Lukin lang iso, Senator Carl. Puikian so ay man patrawan sa kargita may tunggal sa karan wow and patrang adalah puyakan metiang Ui bam patalanan ni tunggal. Kira toror mi tunggalan ki kiran kapatapat. Patrang Senator Simena mawalian ti delegation in Soges. O kapkapeng ki confirmation and Director Kap on campaign sap. And into one more motor. Ivan Patrawan Willianti, Chairman and Delegation in Matalaneum. Mabilian Sawata Piluya, Chairman and Committee in sap. O Vilkapenki yang Speaker, yang kami upisir Riemen, o Kat and Ranwat. Puya kaya mahal kasampal lagi ran lepin kasan kawaw makatiti ki liyan imalap ma. And san salote dan record. Me director in sab kap kamanaman laranwat account airport men matalinim men. Aribil ima supplement patki yang kuburan itar mo chairman in delegation in matalinim. Kailangan Senator Ned, kamelalame sakaratawa uya pinsakaratan kapatapat mesansalasang Senator Simena, the delegation in Soques. Masula, Raiban po na Senator Excite. Kailangan Speaker ay rachorer pang petitar race, pang kupra mo na ipacho ay sakaratan wow kapachapach sagar nilang Kapitan Malish, Pwuhng como Speaker, Yamanguchi, Vice Speaker Michael, Floor Leader Pram, Honorable Members kan Karaso, Karusian, Maptachang Child Mensangwich. Mie sinluko yo katarpesang ren karanyang business pon manage karay sang ren price commission control. Epidita price couching. Kusong palgi raw. May raw melela ren citation ay yaraman use vocabulary meta C's and T's. Pwagi apalin rice, drought, sound kay amarabang kawuti business ka na chin rice armas pang isang yakan rice ang niya utan mele lapan rice imnen promotion na pali so citation niya company ko ay ramen use vocabulary C's and T's public miya ray pung niya miya pung business ka na chin rice mar miya sa pung raw rin citation niya ramen kawuray ti the C's and T's araw ray investigation ug sinluko ko Kopesang tanarabang we are investigation tula rabad pagi taruboy kaya taruboy mimim state pag clear ay container kan irawat ko tayong sampal ko pa pita rice pita mahur rice may songkor song chai ram bukach rita ko karayaman Kahit komal kubura motion ya kung magkakasayin ng minority o chenko langang pa sinluko tarabaw awiyawita April 7 Good Friday kadaran karanyang business pon managing license C's and T's and laura investigation nag I mean patpachono tamara wiyaki song vocabulary C's and T's so site
dahil sa pale roiban po na sa Senator Exide. Laan, Mr. Speaker. When I'm talking floor motion o clarify ma ko capture may use of cease and desist. Ma floor motion gak kung kakasayan ng RNT o Chenko kagkaryaman. Pagpagtaro karyaman kamagat yu masansyal siyang Senator Exide mabitatak siliko yu matoko business kan mabitata net and rice siliko Maestro siya pungala pato siyang Price Commission Control. Price Control Commission. Me ruwa siya business kan and uti siyang ma net and rice. Paros mautong kamaguto masani ay uwang masani so kamagut paitar masana be. Speaker. Kamuy Senator Joseph Kalakanan ko mo may speaker mo na ipan pachoa echukal sa karatan kapkang ripon ni wawan kak pachayang magumbulian kitiar momot bocho kalalalang wasakan mo ko na yung ko proto nan momot echukal wawan kun komoy Vice Speaker Floro Honorable Member kan Karusi ibacawan kapkang ki iran kamagit magchild sa panman kitar ngayon men pagkama introducer gagagis clarify yaw tan intent o purpose kamagituwas po at the pan mo magchay pa ang kasalayang melal mo ipakon nagchay song and circumvent totoo yung may men kamelal may utasa o sasang poon kusunat may paluwo repepem ran ke mana-mana warren kak tula puye ke kusun nat. I mean ale de clarification na ma kakuya men kawaita totokan kak fokus yang ma kakuya songan moment totok ko to show. Ante moment mag-child men tula o kawuti totok ko po. Kahit natin songan totok ko kuya unan mo watch. Moment kuya lar sa pun ma-child kuya pen totok yung man show may executive bankin kamakit panaman ko sunod sa kuya apalito to kagaykin men supokalaw kauti ay may man ma yauda Nintendo purpose kailangan and kawait masansal siyang kamu Senator Joseph and kuya kawait tong committee muna tayo ibang rin tiya kumban sawas kamu Senator Exide. Kailangan Speaker, kailangan Senator Joseph. Intenten motion of imindaw Price Commission Control miya ray pungan aray tatok apin miya pungan business kan na chiki aray price kan ichimi chogik sin vocabulary ma use bo rabang kawuti transaction no investigation bang uyawi aray so kanakala ray investigation of citation ito uyala tola tatok iwasaw miya kis pay kasalki yakaran bara uti aray say kuya investigation nyo iwasaw ma wagay abaga ronga para Rekakol teacher documentin klaro kailangan siya po yung import yung ito o tabaran natin na chiki utan mangay miya question natin yawan interest rakakila po kailangan siya importo patyang price of sale nangay arang gata kauti business yung pagkar pang wiyang investigation i-chami pay kasalkian mo kailangan Senator Joseph o Parusia kailangan mawar kumkubura iran kay na mo yakan koros meban me kay sabulman ki kamel me kam kapatraban riyaw panapalito ay kabeng ki kawit masansal siyang kamu Senator Joseph Pwuhng Bilguya sen rob me miete maso na benerawo na kamu Senator Coral dan kapatraban dai kay sabali sekarang wow pan kupurumi o pan kupurakan koros pergi yang semua amunai pan paduan anak itu iran kepada men luar negeri pada tahun nasu nan chamber pen padang katakan sewasan ranut ele mengenai sansal me kapan memang mebit rice apel pe mapan wiawian mata umurong wikriya waso peti ada jangan dadawat uya papan
Asal kada pagbuat kisah dia. Dari tunggal pag mapana sa nang kami diyan kakapol matan. Pwede tanda tawo dan kakaway tayo sa mga railroad magtayba bilaw tumang lakapan. At yung papanto so pwede mo rin wikriyaw so lakad ba nito tawo. Kailangan na speaker. Kailangan kami alam tama siya Senator Carl kaway tiyo mo wiki show bebil bangkin matanga tabeti kami tiriyawan kagan tulan ang tatok ang syukar waru buang kakapali melel concern macam Senator Exide. Masular, akta ruting tiar macam event ire kesembal macam Senator Exide o kamu kedua panasainya Chairman and Jayanko o Chairman and R&D, the committee in R&D o Jayanko. Igor. Kami Senator Edwin. Mo ruting tiar macam bahawa mo imen bagi yang mau konsumen kapalan rice. I mean promote ko local. Dahil ko local. Min Pohnpei ka na nagkasampal kita pen siya ka trial. Masin pen rice tabil no kuya alam may ako tiyo mag-trial pa ampil kamukit ki. Kami tiriyaw ang legislature. Dahil ang check. I mean pa kita. Min Pohnpei koros. Trial and mo inabil more healthier trial bil kolok re one mag-trial kak nansongan kapal watermet muin mag-trial ban tap takang tin siya ka-trial ay ba mo intiar ta mag-trial sutrutan na rice kailangan kawait sang Senator Edwin dahil nantiyang siyakan pain siya ka-trial wagi try then on depending on import kan melel rice kawait mawiw mo. Miyadre iratoror kami Senator Simna. Kaya iratoror imiuya kamakitiyo. Imiuya kamakitiyo kaya iratoror kamakitiyo na imiuya. Kami taula. Ni wow kamakit trailan ran mo lady. Speaker. Namone kumkupura namone ban pona sa kamakitay may kumpren pona sa mga Senator Joseph. Kailangan speaker mo na ban pona sa kamakitay men pakair. Men pakair ma committee and chorus kak and chupen na lakapuya executive meeting clock isak. Ariana na may kriyamen and kakit to kwen sin kak toda. Executive session on committee and chorus clock isak lakap. Isak lakap. Okay. Speaker. Okay. Kumkupura ya pais intakatre kalubo kawait macang chairman and committee in chorus pagpagok trialan kakan eupene o committee in chorus ananak trialan may kriyamen pag trialan kakan katlangan executive lakab kulakaisak kami vice speaker kabar badiyo promotion no trialan ran mala tiyan masudo patay gaban goyong at tampan sa palpan na lakab committee in chorus rugak tupo nagarata iman kabatrayang trialan committee subject to call. Chancellor mau kamagat memiyayar Thailand ran maledi o subject to call. Ang may kupura mo na ipan po na siya kamaguto I mean po na siya nasu Mr. Mason Albert o manakap me yang padang buya kupur and ranwot chorus o men Pohnpei chorus. Wagi arai wawan ki o kasambal ki sabal matrail uya kupur o batang trail ranwot trail lobolop kinarail ma niya sa wote iban patawan ulianti melel trail ko makat syabot tebat pada syabot o welcome irail senator kan chorus mesailok melel irail maulian trail la kusai o ngai PIL Vice Speaker o Senator Simna, welcome back. O enkak sansal me miye uye panat kita sangkis me lugun lang so kau na batar po enkak kasamo ki Israel me silang kan. O niyan sa water kaim sangkila
Trail Koros happy belated Easter on Waipakonen Pohnpei o Ichungol happy belated Easter on Senator Kokoros. Rare supplementary. We are Kupur o Iban Ponacha Kamagat Kutaiban Ran Waleti o Sabal Bene subject to court. Koros Mautung Kamaguto Masani Pwuhng Masani Show Kamagat Paitar of Ran Maratier Ramwood. Subject to call.